nje cha bujimbi omurigara yabicara abami ba government abambara city abashubuzi ba Central Market mwena abatura bakatete hamwe na Mbarara City mwena abanyabuzare n'abanyamukago mwena mwabicirwa omukikuru Edrai cy'umutungire mukama muhumuzo mbusinje Come and join us, guys. Some moments are just for you. Just you. Flavor with a zest. That's amazing. Noye nditendekero eri kushongora abeji kurungi omwanya gwihorere aha fizi eri kubasika Ibanda University niyo answer. Ekirizibwe aba National Council for Higher Education kandi bine intake eya May ahamwe na August. Nibahereza short course certificates ngeya Financial Management, Public Administration and Management, diplomas ngeya Information Technology, Education Primary, degrees ngeya Mass Communication. Imwe abari kwenda konjera aha bitabo bine postgraduate diplomas na masters nka MBA, Education Planning and Administration, Public Administration nezini nyamwinji. Manyahe byombeko nibirungi, library na computer lab nebyo mulembe kandi hariho na studio eya radio eyokutendeka abanyamakuru. Okumanya biri kukiraho shanje ahari www.ibandauniversity.ac.ug ninga tera esimezi. Ibanda University, hard work for excellence. Abeka y'omugenzi George babuchokora abakagogo kabingo isinjiro nababiko mwana wabo itamba na both babikira Honorable Bright Rwamirama, Sec Member Mushabe Moses, Honorable Lilian Ruteraho, Chairman Turahi Aaron, Achidikon Kabingo Achidikon Red, Dr. Thompson Abaho, n'abenjiye kanisa bona abantu bisinjiro mwena abanyamporo Chiruhura, Kazo, Ibanda, abatura bakagogo, abanyabuzare n'abanyamukago mwena mwamanyisiwa. Itamba na both nazikorwa mukaga omakagabo kagogo kabingo isinjiro district. Mukama amuhereze cyumuro cy'urugo. abeka y'omugenzi Erika Kakoko ababizenje cyabujimbigara n'obusasi bw'injini babiko mukikuru wabo Edrai cy'umutungire ofire nyimwe bazo rwa kashatu 2018 nazikwa nyinshi karo rwa katane 2010 okwa munana 2026 omakagabo bizenje cyabujimbigara shamukaga zihangwe babicara abantu ba cyabujimbi cyamuhunga Kashari Shema Buhweju abanyabuzare n'abanyamukago mwena mwabicirwa omukikuru Edrai cy'umutungire mukama muhumuzeje.
TV Sumurungi twakutangira usibire kurungi eshaha zaba ibiri z'ikiro kandi neshaha y'amakuru gitagacencwire Elias Rutugusa hamwe na mutahi wanje Sande Brian nito twijaga kusiyaho ekireki erizoba nizoba ry'urwakana n'ibiro 20 by'ukwezi kwa munana umwaka w'2026 bwemba bazamukama aho muri mbara erizoba ebicekemwe byatunga hakajura reka tureba mitoye y'amakuru rero nabwanyuma tugakuseho mbwijwire Messi, Neymar Jr. on channel 201 or channel 447 on Star Time. Star Times Reward. Make monthly subscription on your current bouquet to enjoy upgrade to the next higher bouquet on us. Classic and Super Bouquet customers, you enjoy 5 days extra. Powered by Star Times. In Kakova Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Omagacencwire kireki kigumba nze kigumba nakirekaho burungi tugende mbalaga ekigumba otwire narya abantu muri rwengwa kwasirwe yaraganise kutandikira hakomere ingeze muninde rwendi da aya abantu oyo musajja indijo mitumbe ebiri y'abana bagwira umugera omuri cenjojo yaboneka twafuna imitumbi ebiri oguni bucabuzira damu zamizo muri kiruhura zisikire abatura bashobanzirirwe izo ine kubanza watema ahaki aho kutahira amezi emito y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion kusinga je musiga ogwo mutindo kusashulire sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakova Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Ndongera kutangira omakuru gitagacencwire Elias Rutugusa hamwe na mutahi wanje Sande Brian oho rumo rw'ubonero nita twijaga kusiyaho ekireki reka tandike nanoro kutekatekwaho kurya abantu akwasirwe kandi ashoborire nko kwatwire nabita akabarya Muzafar Habasa akwatirwa umurerwe bitakuri omu district ya Sembabure akwabira yesherekire bwanyuma yo kwatwa bamugaruriro muri rwengo akwatwire narira abantu nukwe uko batwara umurushozi ahi atwire na itira abantu rero atyo akabarye mbozejo iyo kurya abantu tukabanza kujikoreka omakuru gitagacencwire polisi na nabatura bari kumuhiga hatikaturebe kucira kango Habasa nuwaisiro umuntu ogwe aharo kubanza rwesabiteji omakuru gitagacencwire tukakoreka abatura bo mugombora ya Marongo mu district ya Rwengo ababire bino kutina habwo musigazo rukumanywanga Muzafaro Habasa omyaka 2007 orukutekateho kubatwire nari abantu baranzyamu bashangamu no kuguru ejimuroko nyeje yesiseji ejo yebirero munanye ejo ngerebireho abatura bakahiko mu rushoza hibagiro rye bagire kumukwata kunka bashanga yatwiro gwatubambwine okwiga tukora komeraho kandi Muzafara kwatirwa mu rwe bitakuri mu district ya Sembabure aho abira yesherekere okwatwa kwe kwizireho bwanyuma ya chairman w'cyaro cya Karanyi omuri Sembabure okureba musigaza y'abana babiro bamukuratire nuko kumwecengera gazo kumuburiza ko ngayeye niyo kubira osiyadi we zanga nakubira ose weki korongo nitukwatagana okuva nyuma ruracika ngasatu itumutwara irwe amuburiza amazina je yashanga ngo no Muzafaro twakorekero mu makuru gitu ngunatekateko kuba nari abantu nuko kwibizaho polisi yarwe bitakuri eyesire yarwe ngo bakamukwata kati mbandi mukubo ndi mukudawaka ngendo kulaba bankute ntantembu navayo ndi domu abatura berundi no kwereberanaga bahamuntu rukurya abantu kandi ogwa ibembire polisi yabatwara hibare yatwire na itira abantu akabarya na wawa no wenyini Elava nao msajja wayimiride wewe wenyini we nakumbera nyo komleta wano ana mukubiraho ne muletera ogwe mazima zisagala kogera bya ukanye ne byange namwe otiraba kubanga nasigendere
ogu atandikire kwegambisa nk'orukuburwamu arukwereza amakarangira ng'obundi bagire ngu n'omugwiraro kwonka ebyo natibimuyambire niko kugamba amazima ngu atwire nayita abantu kandi agambire na bamwe mbatura baherukire kuriyo kuruga aha kyaro eki taibye nkola nga sikyabitegeera eri mu lusuku mukiraba Umfasha kwa limoji. Kati nagenda okulaba nga kugenzeemu omusaayi kati sigenda kusulamu omusaayi gwa David kwabuuzibwa habw'enki atwire ahungire Muzafari agizire ngu weta akatoro kaga okwiyaho abiragire kuronda omukazi orareeberera abaana be gumba nze ekigumba nakirekawo bulungi tugende embalaga ekigumba kyemugamba nti kya muntu nga kiriko amanyo bannange zamanyo nga tagalekaako wagajjako ate ekigumba nakirekera mu lusozi nalinjogera amanda kati ekigumba kirina amanyo nze nakijja hona nabo hino omuturo birayizire kureba ekiri kugenda omu maisho kandi hano hamanyire ngo mukuru we David owabuzire sabiti ibiri enyuma nawe akaribwa Muzafari kinewunyisiza okasaaki okugamba nti mubasembeyezaayo okulya yaliddemu mukulu wange David era banaye ndi munnaku nnyo okusanga nga omusezi abadde ku kyalo ng'ategomya yategomezaamu n'abooluganda lwange abaturanyi benda ngu enta kimazire egiheebwe ekiheneso kihango okuhoorera abantu baba baaribirwe omusajja president erinnya ebbi omuluka tetulanko bali b'abantu era abantu bonna bano bakuŋŋaanye balabe omuntu omuliwo abantu bwakola ki bwafaanana ddala abantu omulaba alya abantu oyo omusajja kati abuzaabuza information tubeere bakakamu kyembasuubiza tugenda kunoonyereza buli alina kyamanyi buli akirimu agenda kulabika mu buli ngeri yonna chairman wa district ya Rwengo Abbas Kizito ashabira abantu kuguma nibetegereza emiturire y'abantu abarukutura nabo tubivumirira era netusaba abantu okubeera bakakamu n'okubeera nga betegereza ebigenda mu maaso neyibawo we Muzafaru anagirwa harikabanga lya polisi yahereza abatura akajambo arikubashekerera obwagumize ngu nagaruka eshahayo nakutandikiraho akomere aha bwa TV West nda Aidan Bataringaya webare Aidan Bataringaya kandi abarwengo muzahabuzora misho mushayagaruka tukamanye kirakurateho reka tugumizemo n'amakuru ahabana bana abagwira umugero gwa muzizo mu district ya Chenjojo aharwo kubanza emitumba hati ya keshatu eyarebekire kandi umwe nuwacuburiza misho nyuma abazyo babwineho omutumba gumwe kandi rizoba babonaho endijo mitumba ebiri y'abana Agacencwire nyuma abazyo tukorekere kigwerezi ekibundamirira abana bana ababire bagire kujube by'enyanja omugera gwa muzizi bakahendera barohamire nyuma abazyo omutumbi gwa mucunguzi kabagambirwe nugwo gubonekire kandi guzicirweho erizoba omutumbi gwa Jackson Mugisha na Vian Tugabe naye yarebuka kandi yazikirwaho ogwa Ambrose Owamani ow'emyaka mushanju nigwo gukiburuza misho ushasha kwingi munonga habwa abana bana abagwire omurindi ogwa muzizi kandi kiro cya kabiri twafunaho omutumbi gumwe kiro cya kashatu twafunaho emitumbi ebiri ogundi bucabuzire abana abo bakaba bine emyaka 8 okisa omyaka 15 oba bagire omumezi okwata emari ejyato ryabanagamu abatura nibenda government eteberagiro aha kujuba omugero ogu niho ndashaba government okuturukirira abo kuba okufuna emitumba ejo ninga abana bafiriye mu mezi kuretaga asente ezo kureba twabayamba n'abajubi okubafuna ekyakabiri ndashaba kwatanize na government okutekaho emikorere okutanga abantu okureba tibayika mwanya obwo batine nyaka ehikiri 18 amwe no kutekaho campaign okwegesa abantu enyeyambisa eyebisharu mukuru w'entebe ya katano habwa Chenjojo Gilbert Rubihayo yayoreko kwatwaho ahabwe kigwererezi ekibireho kibe muno omukikaro cyaitu kino cyabatalika en sub county eyokusangwa omumatemba ga district ya Chenjojo
abana baitu bana abakyali bato kandi batakusobora agano amaizi agamuzizi nagairuka muno kandi makambwe muno babayi batayina omuntu mukuru wasokubaha amagezi barugamu kandi batahera akato batayine bijwaro ebyokubalinda rundi mu rujungu tweta protective gear kandi hanyuma batayina omuntu mukuru akubarolera Rubihayeho na yashaba abazire okuzorera abana babo amisho babarinde obutagwa mu kabi bazaire tulinda abana kandi tuteleke kwikiriza abana kugenda kuziha rundi kukora emirimo yona eyeri risk rundi eyekutinisiriza hataroho omuntu mukuru akubarolera kinu kibaire kibe muno go tujja kuteka omulingo ka district omuntu asemerira ata kugenda mu kisaru kuihamwe byenyanja kandi obwomezi bwo butabayire mu katyabaga Gasha kwa Daniel Bingana webare Daniel Bingana kandi agona makuru go busasi ntushasha na families eziferirwe aberere babo twagumiza mu district ya Kiruhura abatora batacire government bashabangwe bahwere omukwe ya damu zabo okukira munonge ya Kibumba kibahwere okubona amizi g'amatungo gabo nangwa na mizi agokoresa mu makagabo Abatura okurwa magombora nkakijuma kenshunga Rushere Town Council hamwe na Mugore Ward nubo bashabanjirirwe ahabwa damu yabo eya Kibumba okushwekwa orufunjo bakabura amizi kandi hataroho endija migera eyo kwihamwa amizi obwiro obwo eke tarije kujangu mbwenu ebeje amizi bagabegarije konkati hati kirengere kimwe kozi no shangamu ebitogo byona hanangere dushekera amezi waza kutaha amezi ine kubanza watema ahaki aho kutahira amezi edamu ejo nekwata kazo na Kiruhura so konko guhereza bwona tukagera aho rukikaho twakika twashaba bataka bo kubedamu edamu zo bwire bwa murumba zikamera namwe no buhereza bw'amayizi n'amabi Abantu bagira ngo batura besijere damweji okumara emyaka mingi ngo konko bwa hati amizi gayo gakahwerera basigarira okushoberwa konkata gakagaruma rungi konkata amizi tagakiro ukor gareba n'ebyondo twaki nigayiragwe twino no gokoze emyenda turugareba no gofuteka ebyo kurya no biteke ebyo kurya biragura mwena tintu bashaba government mutiyambe mutukorera amizi gaitu garya buteka baseba mwen kwa kubahwira kari mu hakuba ntumanya ngo bakorera abanyayiganda bona twakorera umuntu kwa kubahwira kari kugira ngo habe nka joint force abantu abo bakwatanise bombi edamu eje kakorwa kandi eterera kandi umbwira hakuba twateka mwenjeje teka kwankwa kwe kuzagu atise shanga habo iro step kana muzi gatagaga kakaje gakagenda gakabura kuza tushikirire abebembezi batari bamwe na bamwe ahabwembereji kandi ebi nibyo batugambira nakukora nakona kubasa kurema kubateyine na za machine zine za kwetorora bakafunza bakomera no mumizi cyangwa umuntu atera ikikondo hagati ya mumizi mbere cyo kubanza government ngo yamba abantu abo idamu ejo ne kwataho district zombi ya Kiruhura na Kazo sere mune ya Kazo ndijo ne ya Kiruhura ya Mugore tunsaba government mudamu byakwikangira kidamu kikibombo byakwirikangirwa ebichoke mumwe eberuro munonge by'umunda nikimanya district ineteka mwara water office hamu engineer amweta gadi hamwe na LC5 nikimanya nibija kubahereza obo bakubayise aho byare byo bimwe konke byare bindi tukora hamwe na district na ba stakeholders na ba LC banyi na ba LC1 na ba LC5 na LC3 bona tukwatakanza hamwe okureba ngo byatumwa mizi amakuraga gashakwa Isan Ainebyona omuri Kiruhura Isan Ainebyona bwe omakuru gite kireki nitujaganiraho na n'umushomesakazi Kabwimura Gladys orukushomesa ishomero rya government area Canon Apollo Demonstration School omurembo orwa Fort Potro ishomereri neryabana bona konka haruma abana binji abino birema hamebiri yabo kandi umushomesa kazogo nataho agegona okwera abana aba okushoma batari kuteganisibwamo
Canon Apollo Demonstration School n'ishomero rya rurengo rwa primary omurembo rwa Fort Poto riena beji 247 kandi hari aba abeji 73 bino burema hambiri yabo kureba ngo abeji aba 73 batungo bwegese burungi omushomesa kazi kabwimura Gladys n'abahwera mnonga okureba ngo tubasigara nyuma n'aba bayino obulemu nyine muno abana batakusobora kubaza no kuhura nyine abaisiki bali basatu abojo omoja aliyomu then nyineho abana abaine low learning abilities abo bari mu kabana aba bana abo cyali semeriwe muno ekyo kubanza otwayizira hano norora abana bona nibavuravura ogu akegita hishomereri omukwezi kwa kabiri omwaka ogu konke byakozire okwera abana aba nebukuru omukushoma kwabo haliho ekyamaani ekitirweho habwokuba this time bakatuletera abana basatu abalemu abashaka tuineho Ankunda wa P1 tuineho Jonathan nawe wa P1 bona bakaba baliyo ku mbyaro babasigireyo kyonka kusigikiro kuraba mu byaro nitugamba abazaire baleta abana abo abazaire barespondingi tumburizo kwa rukora okureba ngo abana bino burema batamburira hamwe n'abandi obutasigara nyuma kandi okuntu kwatugarukiremu tubaire tuliyo tutekaniza kutandikaho handwork baruke nk'ebitambara baruke nk'ebibo nuko nabo batunga skills zabo zo kubayamba ekindi abana bokuba yine tikiri kwetagisa anti okozese skills ezindi olete ebintu aba abana abayineho obulembo osemerire mwegese nko kujwara asemerire kujwara ati asemerire ata kwikara mu bantu asemerire kusingora ayege kusingora skill yo kusingora hari abaziro mu Fort Poto abakiri kucinjira n'abana bino burema mu maju konka Gladys ariyo narwanisa omuzogu obwari kushenda abazire abari kwejumbira mu cyagarechi abazaire abaina abana abalema habaira haliho sensitization mbere enkurato ezikuruga hano haisomero nituruga hano haisomero nitugenda mu cyaro kwegesa abazaire nti abana baineho obulema nabo bana nk'abana abandi they should not be left behind oguno bwarabe ayihireyo kwera abana bino burema hariho kugumirwa okwarukorabamu nko kwara kutishoborera zibe tutangatanga yine na muno mukwegesa abana aba bali deaf sign language sign language it very difficult kibaire kiri kyamani nike kyamani muno but we are going under training nibanyegesa nibatwegesa nitwena abegesa bona they train us every Monday sign language Mpanja Sara omuhezi wa mukuru w'ishomereri na Jean Gladys n'omukaze manzi kandi omwekambe nkwatabuta ogerezeho kutahecushanikisya aha kushoma kw'abana bino burema mbiri yabo. Gladys has 3 learners who are deaf. Nalengaho kurora ngo abana abo abayambire banabo bayetegereza kiki icyari kwegesa oheroho ngo ikizibe cyene na cyaburwamu sign language but we have an inclusive support teacher from Chaninga Child Development Center. Okwezo kwire mukuru w'ishomereri Kituku George akoreko kwatwaho agumze ngo ishomereri rirumwa abana binja bino burema konka government tere kumuha abashomesa no bara abatwire nashaba ati nkabo nka P7 right now mbana these are 7 children in P7 basimu kugira 2 teachers attending to 3 to 4 to 5 then other classes the same thing meaning the school should be having 3 to 4 teachers for the unit physically for those. Then alongside that they can also do other school activities other than the children because you can see the time we have taken to correct Chakimwa now. Ahabwe mbera Gladys atireho abejibinji abino burema hambiri yabo batandikire okweyicererizamu ogu narebwa nko mushomesa wo mutano ahishomereri
Gashakwa Jonan Singwire. Webare Jonan Singwire kuturetera embozi eyomushonesa w'omutano omurebi witu wa TV Murungi nyenda kusima aho kuturebera hona kandi webare na nokutora na kureba TV West turi mu makuru Agacencwire konka utuchize tumure ukacento garukana makuru gandi Agarukurataho twakuretera uko konsya kurukwero kurwanise kokoro y'amabere uzo bwa kutunga no kugira ngo nanka ni blood sugar ni chindira. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyokweme kabyonjera koroba kankwa njulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byokweme cyesa nkamategura amatafari n'ibindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta Double Pompeii mwena bombe cyana ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria eco nabyombe cyese cyangana kabendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships and Farway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tukizana ngo okushara cake ni shamushanju. Nizeze zenyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumba. Na wapensi yona nesente konga tanyuire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayi mukama wanje okagaruka meshara zanje.
tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensi yona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibero kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel habo mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mu ihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukhereza breakfast ngakatogo omelette rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 nkazoro mfarati murunji kanda gworobi rosfo nikangara konko bya mashamera nogwa mutindo rosfo insi yokushemera kwanje okuraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora kushasha hindre mbyamire yawe no farati gwa rose form rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho nahati nyenchakare nebire byombisho rose form insi yokushemera kwanje rose form insi yebiroto birungi Hotwiro inechetengo chokushuma bunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija uyetunjiro bukugu okwandika beje basya kureni kugenda umisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju 8 mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Evelyn Health Training Institute Mbarara City improving community health. Nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umumudu nokora ekikire wanyompenkoni wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Muhammed Financial Services mwene muhamenye woni ngisima munonga kwahenyere ntari kuko kubanyenda kasente nzayo bakampo mbwire fomo naje twara yizobere nyensha karembambantera ngo mukama izo yacire sente zawe mwene sima mahame ako bahetwikize nahantu harunje munonga twatkozere ibintu bingi tankayi wanshanga business eji niyo mukazi kaje mukora nyonyene zanje okwe konka tuyine bingi munonga tuyine motoka transport nene kore sente to investinga no mwagor culture nayo ziriyonze turetere sente mwene ito turije munonga Muhammad tine kujigamba kobi nabantu nibingi nanye nintero moranga banywano banja binja binyene nimba twara umuru Muhammad Tumwize mwena
na basuwa kweshangwe yawe no chine ruhanga yakukunda ndakukunda ifyata yayo chitaguru yachituletera Kampala omuli Serena Hotel ebiro makumesho tubikomana n'umwaka kutandikana shamwenda emiryango neza kuba yigwirwe twatandikira kushamererwa jishuka ngo shigatirwa beshunguzi ba gospel bakunda abaratere nanga tukashashanoka ukutaha muri mitwaro 5 VIP mitwaro 20 tables a miliyoni 3 hamwe na nitaneza bamazireyo bishagikirwe TV West hamwe na Radio West Uganda Kumbucha Fresco Supermarket Baka Electronics Agri Motors Ankole Pharmacy Sam's Crisps JBL kumanya bukukiraho terazura mushaje 8 nkaga nina amabasha kanje kare kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru Agacencwire ageshicweka citu ca kabiri ombyamagara irizuba tuija kureba ha mugashogo konsya umuhoro yo kurwanisa ekokoro y'amabere abashaho nobagira ngo konsya umwana hibere ne chwero mu kurwanisa endwara y'ekokoro y'amabere ombakazi ganire hono mushawo Dr. John Tumihimbise ayirwaro rya Rubindi Health Center ya Kashatu kandi nagira ngo mukazi owibererye rukonko mwana nicumuhwera obutarware kokoro y'amabere nkakansa y'amabere one of the ways or practices kujoreducing no konsya abantu tusanga utafune jo benefit ko mukazi wachireba dene chino konsya kureta ho bonding Dr. John hona nagira ngo mwana yabatonkire kurungi nakora kubi kandi amagarage nigaba gataro kwesimisa umwana yatonkire uzobwa kutunga no kugira ngo nanka ni blood sugar ni chindera bazonje kweta hypoglycemia usanga hatiya akashukara kumushagama akakureta ubwongo nubukora ninga nububaho nabari alati nikacendera so usanga umwana y'abantu conscious echo nicho icyakabi of course with the time yana akura ubwo umwana naza kuruzinga ebirisa Dr. nagira ngo utashemerire ko bahare ikintu cyona ekishemerire kuzibira umwana okonka benefit ya yo konka no kugira ngo umwana izafunamo antibodies nuko butafari ubukurwanisa ubukoko ukuraho mashereka umwana akagunywa yene bukamuyamba kurwanisa ki antibodies kumanya abashaho nka immunoglobulins nazo nebukebiri have different immunoglobulins sabatafuna bya flu burudakika abeni toheri no mwabakaza barkonsya abituganireho nabo kandi atugambiro kwari kukikora umwana nakoraje akuraderesi umwana shemereye kumara bwireki arukonka asemere kumara umwaka n'icweka inge myaka 2 arukonka na wotine burwire bwona kandi wabo orumenga kakoko umwana mbaragira amezi mukaka ogunagira ngo nafa yo munongo konse umwana we cyumuhero kukura kurungi bamkwatira bya yogati bamkwatira biya amataga pakindire takakuraje kirise cyakuyiho mugamabera ganyina kikasara na kiri Agripina turyahabwe yatugera ngo yabatonkize mwana kahaga nazimba amabere kandi ekicumuretero konse abana be mpaka ha myaka 2 ushobora bakiragira imeze byo kubanza neza mukaga no kubana nse munongo mwana wawe rero iwe nkanyina wabo tokize mwana muhazya umwe amashereka gakugumamo umwe nushanga warware ndwara z'amabere zitari zimwe na zimwe nesa zire mu konsi umwana wanje ameze byo kubanza mukaga arukonka akabona kune cyo kunywa umwana yari muto abutwita newborn asimkuba nayo ke mirundi 12 wachireba 8 to 12 per day per day in 24 hours wachireba so chama nsango every like 2 hours no mwana no so bana baba yama munonga they sleep a lot ukakwara kwimuka usimukubana ukora ki no mwosya aha bakaza bari kusiga abantu mukabakaza hamirimo nabo twabaganiraho na Dr. Tumihimbise John so hade kintu ekikiza first of all affecting quality
na kwate ya mashereka mana wuta kumosya hatiya umbeno sikamano kora demand yo kujanga umuntu nayonka kumano producing hato shanga mashereka ngo kwizanga mashereka nyuga kavura mwana ya mtekar ar formulas so kizogo mwana cyo leta yakora ki yaferwa ebere bitwa tugamba hebirungi uko kwezi no kwezi ko konsi yaningashi breastfeeding month kandi itunga TV wese twehireyo ofita yiramarwa gataraga mwana gamwe okureta abakugu nkaba okushobora abantu ningasho kwegesa community imwe mwe nabo kureba TV west na mnonga babakazi abayinenda abariyoni baza kuzara abazira bariyoni bonsya kugira ngo obundo kamanya okuwa kubasa kutwaruza umwana wawe ndi Evans Tarimwa aba TV west umureka Sharimbarara district. Webare Evans Taremwa babeja bakurengo muri 10 ahari +2 high school mu district ya Bushenyi nabo bahendire emishomo yabe yo kundi hanga ya patriotism kandi emishomo ugu gumazire esabiti yona omukoro ugu ubwo kubasibura gubire agwebembirwe commissioner wa patriotism mu State House Helen Seku. Abeji barukurengo muri 10 ahari +2 high school mu district ya Bushenyi bahendire emishomo yo kundi hanga ryabo kandi aba bashabirwe kurgo mu binte biri kuteganisa emishomo yabo ecyakubasa kubateganisa mu biro byo misho. We have a presidential directive that all schools, both primary and secondary schools, but including even institutions, zona semikwanziraba through the patriotism training. So today we had a very successful patriotism pass out. Patriotism kundi hangari yanje kora na government kwa mtwashitwa Teresa hivi training eji emazire ebiro mukaga omwishomero +2 high school abeji aba trainingwe 10 aba pasingwa uterizoba abeja batendekirwe bashomesibwe bintu bitari umwe na bimwe. The right thing at the right time even when nobody's watching you. That is what patriotism teaches us about. It's not about just singing I love Uganda, I love Uganda. Love Uganda, serve Uganda, walk Uganda, talk Uganda. Are we together? Urukwebembera bakuru bishomero rya +2 high school Nanse namanya asimira beja bwo kutaho mutuma ogwo kushomo kukundi hanga ryabo. People that have been with us through the week, they have done a very great job. We thank them so much. The training was so wonderful. We thank our dear students. Thank you, thank you, thank you so much. Emishomo yo kundi hanga ekatanduka o president Yoweri Kaguta Museveni emyaka 20 hingwire nekigendererwa cyo kushomesa minyeto okukundi hanga ryabo gasha kwa Abraham Muganzi. Webare Abraham Muganzi abarema abakurengo muri magana no kurugo mu district ya Ibanda nangwa na district sezinde zigiherere bahirwa bugari okubahwera hanshonga zo kutambara. Abarema barukurenga magana na abatwirinu batiganisa bo kutambura muri Ibanda kitagwenda hamwe na kazo batunjira bugari okubahwera mbyentambura. Abantu abana bashange bizibu bingi tabakuzamara mizu tabakuza mikoro banenchiko tabakuza mu mashomero na munonga bakiriye imyaka yo kushaba so kiretera baguma omumakagabo konga mbwenu eki twakorera izoba cyiza kubagara mu kushemero beno obugaro tushabangwa abantu abarukureberera abantu abino bele mambre babo ubukwatiki akwa manyanga mu mulimo nimuzotenga advantage yo kubuguza because no manyanga abalema tubakubasa kwerwana nko abantu tubakubasa kutabaza tubakubasa kugira ki nko mu mishogara hangano za kuwakora
buhezo burigiro mstongore cha Father's Heart Mobility Ministry okurabira mu bebembezi babo bamwe mbatwire no bateganisubwo mu kutambura basima bahiro buhezo bu kandi no bagira ngo bija kuherwa mbyentambura yabo akajo mu bukogwa gabarungi ode abagabarungi na sero gabarungi deni mbenye no kuteganisubwa kwa mani za kushora ukurwo mu nzu abantu bakiriza urabona nabo imbenisi umuza kugira ngo nimbro kunkiza ne baraha ngati natungo kusemerwa munonga kandi mukama asima mukama nene kitongore ico mukorogu abazire bashabira kurebera abana babo na munonga babarwa bintu burema ha mubiri azate abana bo mbalabiriye bulungi temanyi bagenda kubeerecha abamu abazadde banaffe bamanyi okubuuza taata wange nti omuganyi oyo mwamulabirira nga mumanyi kyagenda okubeera naye teyamanya so olwaleero sigasa bazadde bange bokka newankubadde nabo olumu ku krisimasi bamanyi okuba essimu nga tebalina nnyama nengenda nenjiga ennyama ku mobile money nengibaweereza saba nimwe abapolitisi n'abakuneba kugira ngo wambe no position niba wewe cyo rukora cyone making sure wakoza abantu abashirikana kutungaho ubuherezo aho umuhereza ndakwehereza umuhereza umuhereza w'abantu Yo kabe bezo tuyongera kushaba ubuyambi tubonere baharani abakubaza kushamba baharani byo kozengaro abashina amaguru ganyu tubonere bikushambisa amaguru ganyu kurango mwafunentansi yakubaza kugera ki numbasa kurukebi numbasa kurukemicheko numbasa kwa ibintu byinshi munonga yakubasa kubiha omugoro gasha kwa Timothy Mushabe webare Timothy Mushabe twazagaruka mutumure ukace tugaruka namakuru ageshwe gacaka shato takarga Tandikizoba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohurema twenje aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi Farm Company Limited aveine teknolojia nebyoma bya mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga HIUNBS kandi nashangwa mu maduka na supermarket zona muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda Mami wanje sabo ugamotia oina kachi ha kagulini ziteka ko teka kagulini I want everything yes So, when I pay the time, this will increase my loan limit. Hey, Mutieni Momo. Madam, remove the food, put more meat, add the meat, yes. Hey. Now, these are the fruits of paying your loan is in time. That's right. Every time you repay your Momo loan on time, your loan limit can increase, giving you access to more money when you need it most. Dial *165*5# to borrow, pay back, and grow your limit with Momo loans. You have juice? Yes. Juice in me. Nitukwanjuri Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erichasinjireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erimebyoma nibereba ko muntu eyomurembe computer z'ekikaca higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi shomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakaciro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kuciraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri Kaganemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Hello. Ese mwami mukasa. Mutianeyo. Yono broka.
Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenungiko. Kitufu. Oyagala yabisenge bimeka? Nga bisatu. Ebeyi bagigambye. Bangambye saatano. Nedda 7 zali nyamuko. Yidwaki. Anti langi gye tusigisa ya mulembe. Nti ne value y'ekitundu yalinnya. Musigisaki. Global Paints. Mutya. Ku ceiling tukozesa Global Mat. Ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion. Kusiga gye musiga. Ogwo omutindo ogusasulira sente zonna. Guli wumite. Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 134 on GoTV. Uganda, are you ready? Kasidwa ngabiri muri mu August kuri Gaga Cricket Oval we wari concert yo mwaka esinga obunene Swans Avenue Agacencwire Vinka live and loud and your biggest musical celebration of the year shilling them 23 n'ekitundu VIP 8 n'ekitundu emeza ya milioni 4 tickets zitandise okutundiwa MTN Momo kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadara emilyango tugigula kusamu endaze nyini ulwo Vinka wambe stage niwagidwa Belaga Uganda World Swans Avenue. Omwenge tewukirizibwa abo bali wansi w'emyaka 18 nnyo n'obuvunanyizibwa. Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komora chukunywa cha kabozi multivitamin drink Chikutasyo munsi y'amagara marungi Nichikuyambaho kwigura emisi kireta amani masyo mubashirira hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa cha kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi cyuruho mbipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 0702 15 81 It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. Surrender today and show your smile, please. The world smiles back at you, so come on, smile, please. Surrender today, let's see those smiles, please. Bet kukebet, kuba bet kukebet, siba bet kukebet, we wina kukebet, siba mane kukebet, we wangu nile motoka, yes, buli mwezi kebet, egaba ye motoka, siba mane kukebet, we wangu nile pichi pichi, anti kukebet, buli wiko funayo pichi pichi. K-Bet and Vroom! Gwe wina! Kagwira unatere kwa miunga ya chibi? Nga kumuloni guno, ogenda kufuna msogu wangu le motoka, pichi pichi, milioni 2 buli wiki, nebirala bingi. Genda ku website yafe ku kbet.ug. Ha! Kumuloni guno nawo waka pesa ku kantu poli. Aliko yatonyinga star, 85 star, 5 star, 3 star, 2 hash. Aliko aliko mtenyiga star, 5 star, 4 star, 6 star, 4 hash. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful. Mami! Wanje sabo. Ukamotia. Uina kachi. Ha. Kagulinzi teka ko. Teka kagulinzi. I want everything, eh? Okay.
So, when I pay the time, this will increase my loan limit. Hey, Mutieni Momo. Madam, remove the food, put more meat. Add the meat, yes. Hey. Now, these are the fruits of paying your loan is in time. That's right. Every time you repay your Momo loan on time, your loan limit can increase, giving you access to more money when you need it most. Dial *165*5# to borrow, pay back, and grow your limit with Momo loans. You have juice? Yes. Juice in me. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Business er busy, konkati nyine stock. Omuringo nkogwe no ferwa customer murungi. Na apo ya numeda no basa kutunga roni ombwira. Tunga roni okugerera kimwa shirinjo bukikuru 30 omushabiri ni nazonka. Torukwetenga kuboye no musingo ningo mwema. Ekikuru downloading apo ya numeda oshaberoni nikiba cyaho. Hatuno basagariza mu stoka yawe ohereze ba customer bawe otungure na business yawe wabo kwatanise n'abantu abashikira. Downloading app ya numida okuruga Google Play Store ningo teresumu ya note 8 note ishatu emwe ina emwe ishatu. Numida, fast, simple, built for business. Hamwe na ABC Feathers Sanitary Pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amani go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers Pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers Sanitary Pads okoloba amani obusinge. Feathers Sanitary Pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Mommy, yes, at school abalala babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya daddy anti ku highway nga mvuga sisumagire ekyo shuwa kanti nange bampakingire honey mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. What is the hour? Come at the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The biggest stars from the world's biggest leagues on SuperSport. It's on GoTV. kare kuruka yoko mbutumwa bw'abashubuzi twagumiza mu namakuru Agacencwire agishweka chitwe cyahamuheru okoro rwuto rwa kilometers 185 okuruga Busunju okuza Kampala kugarukiremo bwa nyuma yakire okorwa kwemerere abebembezi nangwa na nabarukoreso rwutoro nibenda aba Abubakar Technical Services abahirwe mpatane okora umurimo murunzi kandi umurimo ogwe nagwe ngo bagukorombwire
Omwaka w'2023 kampuni ya Baka Technical Services ikatandika emirimo yo kushanjura oruguuto rwa Busunju Kiboga kuraba Kyankwanzi kuza Hoima obwo barikwetebekaniza empaka za Afco n'eze-2027 konka barikukoresa oruguuto oru batwire nibetombwita bw'omurimo kutambura akashobo. Omuhanda guno ogwa Hoima Busunju gwikaire gutwaire obwire bwingi butakoro. Amuhanda guno nambali nyemereire buli wayemeraho oba ino yemeraho norura either emotoka izire neyegayega basokwa buzoba kuba zihoyiro wabo muhanda oba eyatikire ndabirwamu abo muhanda guno kuba gubaine gukorwa mpora enyuma omuhanda guno buli muntu abaina complaininga muhanda guno twayemera twagamba wewe minister mutu yambe omuhanda go buli gubi muno emipire kufwa etutu tukubona nabantu abo muhanda kuba kubino barwiro omunene bakuru muhanda guno. Oruguuto rwabire rushimirire ku mwaka 2026 haturi habuceka 40 harigana. Omuhanda guno omuyina buli gwingi muno hatika mukire motoka gena neko kyambatara ngakwesanga ukagwire muhira woko omuhanda ukagumanyirire. Obwa nyuma yo kumara obwire omurimo gusyarire aba Baka Technical Services bagarukiremo gukora obwo barukora orubajo rwa Hoima. Right now we have a heavy deployment of equipment spread across Busunju, Kiboga and Hoima, as everyone can witness. Our intention is to make sure that this project is completed within contractual timelines. Asinasi Nyakato uri mishindiro kazore muru wa Hoima yashaba bariyo bakora okukora umurimo murungi kandi hati bakaguma rombwire. Of course the contractors, we need them to speeden up their works. They need to speeden up and they have informed me that have been able to bring more equipment to ensure that they fasten the process. And also now they are not complaining of money because Ministry of Works, Ministry of Finance made releases to them so that they can be able to quicken their construction and rehabilitation works. Oruguuto nuruija kumaraho buhumbi 3 kandi nururagwa mu motoka enche n'empango na munongezero kubaze kurira ibyome birokoreswa mu kutimba amashita gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Webare Ambrose Nwagaba Katoto babatura abarkwegitara omukigombe cyabo echa Katubo bataka kwebisaho group omuri wode ya Kitimba omuri arukonjira municipality no bacwise vitamino obwe barkwetombwitira mutahi wabo obar kugira ngo nabajoga orukwetomboiturwa na agret ryazayo kurandema oba members ba Katobo bataka kwebisaho group omuwadi ya Kitimba omuri rukonjira municipality barukugira ngo nabajoga okutambura nawe tukatambura nawe nko mu rugendo rw'empazi noshanga empazi enyingi ziri kutoro noshanga empazi nk'ibiri zigaruka enyuma atuwe nukwa biraro mu kibina cyito ucanga twagira ngo tugure ekikopo wagira ati tugure bafu kandi mwabikosa kifo mbandyawo ndebe ibintu byabuzwanza yabivuruga ati ngampinduka nyatuno wayiruka waza side ndi inaza side yabo kwankareba atakwenda kumusasira beza gamba mazima abo kwanyonka janti yo amunanka na mugenerasi nundi omuntu ine mbabazi kugenzo kano gere mbabazi tikugihonda omuntu so go mushize kibagamba omuntu gwaine mukonskizo kandi kutekateka mutu munato amugarizo mu kibina munabajya ngo tumusasetera mu ruge mwabo kuba nuko yahanjirwa mu mutogo mbwe no muntu atine buteka nkaha tutumwaza tumuzaha mututereze mutuboneze twaheza kuruga twaheza kuruga twena no shangana tushara na tugambire bigambo bigumire nyombwene nkawe nkabenta kwenda kumugamba onyonko muntu abaturano bajangu agre no mushijo ine michwe mibi na abajuma bacwabusha nukwe kushaba office ya RDC okumbahwera ekambiyaho kubanza hagure nyoni mumanya nko mwana wanje isendi isento kikantangaza karo twino kiko hariya nambuza kwenka hagure ine michwe mibi hagure ine michwe mibi emerundesha ekibina kucyahwire umama hagure yantahiro wanje nkaza akansanga na mukakasibayo nkakuja ntuma atengarikira mwe ruwaga matinchi gari kandi kuwansango mu kibuga
wanisandira nto mukibuga nani kukonda tukakugambira okwemerera okatucwabusha okatujuma hagati y'abantu abarikuba basitamye aho turya abasuru tutiine bwenge wagarukira omuri bataka orikwija kutukora akantu mwesho niyo tatiina omushaija nk'ogw'emyaka 9 iwe tatiina nk'omushomesa ogw'emyaka ye owo orikujuma ngu nakashwerengana niwe mazima wagaruka omuri bataka ngu nitubaho tutaniire. Bahima yo kwetombiita kw'abatuura omuhezi wa RDC ahabwa Rukungiri district Wilberforce Ongom ahimbisibwe abitahiremu okureeba obukomooko bw'enshonga egi. Ati naninyendegesa ongeretu okurugirira constitution yitu section ya 45 subsection 25 akashoshorche ka AB ninga shakana AB nikagira nkumumemba wena karijuma memba w'ekibina hariho obujulizi abingo mu kibina. RDC Ongom agambire Agre okwega kutuura na bataahi be. Abataka tibakumanya bitinisa byitu ebitinisa nindukomya Rukungiri abataka ejino bageta bataka kwebisaho akana kantu kabo either or nabo ninga tor nabo nimbia. Agre owabantu barikwetomboitira ashabire bataahi bo kumusasira agumize ngo abire nabukora omu butamanya. Then abatansasira bashabe ngo munsasire nka abo kuba nkageraho obusasi bwo kuferwa ubwo busasi bwatuma nakingira n'ebintu ebi nabire nsigize kugira ngo mubanze munshoborere haza icyo nashanga cyabiri kirya inshobo nimbashaba munyikirize kwatagana nimwe ngo kutushangirwe twatagana nangwa na constitution yitu tujikore hamwe tutemwe byakubasa kutwata twena ngo kunaretse serekiragiro kikankwata. Gasha kwa Dan basivye webare Dan basivye mu district ya Rukungiri. Reka tuze mu makuru agebye mizano abo kuba team ya Boniconsil Girls naberi izuba barara betebekanisize okuritana na ya Renenso mu ruzano rwa semi-finals ezempaka z'amashomero gasineze cange cyaburwizuba iza Fiasa kandi zirumune zihindura umurembo rwa Morogoro mu ihanga rya Tanzania. Okay, analyzing empira gwa final neviness netutunulira ensobi twakola ku final era leero tugezezaako okubeera ntuzitereeza netubeera nga abaana tubateekako okubeera nti bagenda sticking on the plan that the coaches have coached them na their set pieces then tetulina injuries so far abaana bali mu good shape and we are ready to compete. Tugenda kufanya kyamusa mulungi nebaza Katonda tusobozesa okuyitawo ate tufunira injuries mu mpira tuzannye sadi no timu ya amaanyi ebamu kuba nantamye empaka zino ebbanga lyonna so bwoba mujjemu ku semi-finals oba weyambiriza at least hade mena bwogejjeeko naye sijja kunyoma yenna n'abayiseewo wakati wa mudani timu okuva Kenya abaana bange beetegefu oba kazanya finals okubanga tuwangula final yaffe yokutaano consecutive change ku St Mary's. Omupiira tegibadde myangu okuva lwe twatandika mpaka wano we tutuuse naye nebaza Katonda nti tusobodde okuzanya semi-final kubanga kyabadde kigaanye naye Mukama atusobozesezza okuzanya semi-final. Kale amakuru agacencuire aho niho twabasaga hendero babanaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na mutahi wanje Sande Brian no rume urwobonero itwe nitwendeze kurara kurunzi. Eshaha zabisha tuzekiro na use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Yejumbira mbazi ogwa Ebisdent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache mnongo tungaroni okugendera kimwa shirinjo bukikuru 30 omushabiri nina zonka torukwetenga kuboye no musingo ningo mwema ekikuru downloading app ya Numida oshaberoni nikiba cyaho.
nekwishibwaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera